Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta adoración que dice: Dios está aquí. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo. Una vez más, Dios está aquí. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Sí, Señor. Aleluya. Santo, santo, mi corazón adora, mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Querido hermano, quiero que me acompañen con sus palmas. Vamos a cantar esta alabanza que dice: la cosecha. Amén. Está
Amén. Bueno, en esta iglesia es costumbre, hermanos, que todos los que son pastores se sienten en el púlpito, aquí adelantito. Así que no conozco ahora quiénes serán pastores. Gloria a Dios, pero es costumbre y yo les invito, ¿ya? Si usted es pastor, misionero, ha llegado del extranjero o pastorea una iglesia aquí en Bolivia, pues puede pasar y sentarse aquí adelantito, ¿ya? Eso, por favor, como en su casa, y a todos los hermanos que han venido, pues siéntanse como en su casa, sean bienvenidos, es la casa de nuestro Padre, y bueno, hermanos, esta es también nuestra familia. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Habrá pastores que puedan. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Aleluya. Bienvenido. Bienvenido. Todavía sentito. ¿Hay algún pastor más? ¿No hay más pastores? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo solo quiero darles la bienvenida, ¿no? A los pastores que vienen. ¿Cuál es su nombre? El pastor es el que está ahí en la foto. Es otro. Gloria. Entonces el pastor Shin. Entonces miren, pues es una alegría, ¿no? Que gente de otro país esté con nosotros. Es una alegría, hermanos, ¿ya? ¿Hay alguien del extranjero? ¿Alguien más que no sea de Bolivia? Todos son bolivianos. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero hermanos, queremos resaltar la presencia de una persona que deja su país. No es nada fácil, hermanos, dejar su país, cambiar toda su cultura, toda su costumbre y venirse a vivir a un país desconocido. Hermanos, yo he pasado tiempos difíciles, mi pastor era misionero y yo he visto, hermanos, pasar momentos muy duros. El pastor que fundó esta iglesia se llamaba José Fernández Neto, brasilero. Él vino con sus 3 hijitos, el último de 3 meses y el mayorcito de 7. El mayorcito de 7 y el último de 3 meses. Y al chiquito de 3 meses lo dejaron. Se vinieron así, la dejaron con la abuelita en Brasil porque era muy pequeño para el viaje. Y vinieron lo llaman el tren de la muerte, que se viene desde Brasil, pasando por Puerto Quijarro y llegar hasta Santa Cruz. Decían que ese tren a veces llegaba y a veces no llegaba. A veces llegaba pero descarrilándose 2 veces en el viaje. 2 veces se descarrilaba antes de llegar. Por eso lo llamaban el tren de la muerte. Y bueno, él llegó así, hermanos, y un día quedó en una casa sin puerta, sin piso, y ahí viviendo, y vivía porque un hermanito le regaló una carga de papa, y comió la papa hasta que se terminó, y cuando se terminó dijo, gracias Señor por la papa, porque ya estábamos cansados de comer papa y papa, que no había más. Entonces él dijo, la iglesia que lo mantenía de Brasil lo abandonó, no le mandaba más su ayuda, y él decidió suicidarse, porque dijo, no aguanto ver a mis hijos sufrir de hambre y mi esposa durmiendo en una casa que no tiene ni puertas, no teníamos ni siquiera un catre. Entonces él salió a la carretera y el Señor le dice, vaya al banco, ha llegado tu ayuda. Y cuando él fue al banco, pues los del banco ya lo conocían porque él todos los días iba a ver si alguien le mandó algo de Brasil y no había nada. Entonces apenas lo vieron llegar y dijeron, no hay nada para ti. Y él dice, por favor revise por si acaso, ¿no? Y bueno, la señora cajera del banco revisó y bueno, había un dinero y con eso él alimentó su familia y se fue a Brasil. Cuando llegó a Brasil se encontró con un pastor en un taxi y dice, el Espíritu de Dios habló a este pastor, se llamaba Juan Núñez, y le dice, ayuda a ese misionero. Y entonces él se da la vuelta y dice, ¿quién es usted? Le pregunta, todo en el taxi, soy misionero brasilero, estoy en Bolivia. Y este era un pastor jubilado del ejército, él había trabajado como
como soldado y ya estaba jubilado y estaba pastoreando una iglesia pequeñita en una casita alquilada, donde él tenía un techito de calamina hacia la calle, ahí hacía los cultos y atrás había un cuartito y ahí vivía. Entonces él dice, bueno, voy a dar mi sueldo. El sueldo de jubilado que él tenía, él se lo comenzó a mandar para este misionero aquí a Bolivia. Y él se quedaba pidiendo a los hermanos, traigan arroz, traigan aceite, traigan azúcar para ayudar a la iglesia, estamos en momentos difíciles. Pero él mandaba el sueldo de jubilado de él para el otro que estaba aquí en Bolivia. Y la obra, hermanos, fue así, es así como empezó esta obra. Y Dios, hermanos, levantó de una manera increíble la obra misionera. Y les estoy hablando del año 1985. Desde el 85 hasta aquí nosotros tenemos más de 300 iglesias construidas en todo el país. No estamos contando las que están en lugares alquilados, en casas de hermanos por ahí iniciando. Solo templos construidos con casa como esto, tenemos un poco más de 300 desde ese entonces. Bueno, pero no ha sido nada fácil. Ahorita, por ejemplo, en el Chapare tenemos muchas iglesias y algunas ya están seriamente atacadas por el asunto del problema que hay en Bolivia. En la última elección nos han cerrado 3 iglesias porque después de la elección en una comunidad se encontró que algunos no habían votado para el MAS. Y por esa razón dijeron, pues los hermanos deben ser. Y supusieron que fueron los hermanos que no votaron y por esa razón cerraron la iglesia. Un año ha estado cerrada, 3 iglesias han estado cerradas. Y ahora estamos otra vez entrando en lo mismo. Porque allá no hay nada, ¿no? Ahorita el que dice, el que manda y el que hace todo es Evo Morales, ¿no? Ahorita no hay ni el ejército, ni la policía, no hay ni bancos abiertos, todo se ha cerrado. Entonces la situación es difícil. ¿Y qué será de los hermanos ahí? Entonces, cualquiera que comience a decir o a hablar algo en contra o a querer un cambio, la iglesia es la que está directamente afectada. Entonces, podemos decir, hermanos, que la iglesia en el Chapare está en el ojo de Satanás, ¿no? Satanás está mirando a la iglesia y bueno, nunca ha sido fácil, siempre ha sido difícil, pero en estas dificultades que el Señor nos ha permitido pasar, hemos crecido. Amén, hermanos. Hemos tenido grandes dificultades económicas, hemos enfrentado hasta peleas. Yo cuando tenía 21 años, una vez los hermanos se nos levantaron en nuestra contra y se hicieron 2 bandos dentro de la iglesia. Unos estaban con palos y otros estaban con caratistas contratados. Y fue muy difícil, hermano, y soportamos, resistimos. Gracias a Dios no nos agarramos a golpes, pero ahí estaban los hermanos, algunos con palos, otros con chicotes, dentro de la iglesia en una reunión. Entonces, ¿y eso culpa de qué? Del sindicalismo. El sindicalismo en Bolivia es fuertísimo, ¿no? Entonces, y muchos quieren manejar la iglesia como sindicato y gracias pues a esos se llevaron grandes problemas. Pero hermanos, solo para que ustedes sepan que hemos pasado momentos difíciles de todo lado, tanto económicos, tanto como sociales, tanto como en la salud en tiempos de la pandemia. Ha sido muy difícil para nosotros, pero podemos decir que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios está con nosotros, está con usted, está conmigo, está, como verán hermanos, en otros países, está aquí también con nosotros. Amén, hermanos. Entonces pues, la unidad que nosotros tengamos, eso va a ser nuestra fortaleza, porque la palabra del Señor dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Toda una vida, hermanos, vamos a ser diferentes. Siempre vamos a pensar diferente. Siempre va a haber esa diversidad de pensamiento. No nos aparecemos en nada los unos a los otros. Pero, hermanos, ¿cómo es que vivimos juntos y como hermanos? Justamente con ese espíritu que tenemos de Dios. Todos tenemos ese espíritu de Dios y a través de eso, hermanos, nosotros llegamos a concordar,
a llevarnos los unos a los otros, a soportar al más necio, a soportar, a ayudar al más débil, hermanos, porque algunos hermanos hay muy necios y a veces hay que soportar, ¿no? Hay que aguantar, hay que tener paciencia. Entonces, hermanos, pero es así, amén, hermanos, en toda iglesia es así. Pero hermanos, ahora que estamos juntos, conociéndonos, pues yo aprovecho para decirlo, que yo, hermanos, acepto a ustedes plenamente como mis hermanos, ¿no ve? ¿Por qué? Por Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes. No hay ni uno que se parezca el uno al otro, pero el amor de Cristo que está en nuestros corazones es el que nos hace andar juntos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. A mí me dijo un pastor cuando me estaba haciendo un matrimonio y le ponen un lazo, ¿no? Una cadena, ¿no? A los que se casan, y me dice, ¿sabes por qué es esto? Me dice, porque esto es pues una correa que se lo pone a los bueyes, a los toros, para que caminen juntos, haciendo la misma fuerza y en una misma dirección. Y dices, ocurre que los bueyes son unos animales medios mensos, que si no se los amarran no caminan juntos. Es necesario amarrarlos, dice. Así igual este significado tiene esta cuerda. Y por eso los amarramos a la pareja para que caminen juntos. Entonces nunca van a ser igual, nunca van a igualar, ni siquiera van a pensar de la misma manera. Tienen un ADN diferente, tienen otro apellido, vienen de otra familia, nunca van a ser igual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, aprovechamos primero para amarrarlo. Y hay que hacerlos trabajar. Entonces, cuando los soltamos a los bueyes y le quitamos las correas, se van por diferentes lugares, ¿no? Pero entonces hay que tenerlos amarrados y trabajando. Entonces, hermanos, todo cristiano se mantiene ocupado, caminando en un solo rumbo, solo en el servicio. Solo, hermanos, con la dirección puesta en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay algún otro pastor que llegó? Puede sentarse aquí con nosotros. Gloria a Dios. Luego, hermanos, ya vamos a dar al pastor. ¿Cuál es el pastor que va a enseñarnos esta noche? Pastor G. ¿Es usted? Es él. Pastor Jin. No sé si digo bien, pero aprendí un poco de Jackie Chan. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, voy a pedirle que tomemos toda la atención posible y tratemos de aprender, ¿ya? A ver, vamos a habilitar un micrófono más para traducirnos aquí. ¿Quién va a traducir? A este ladito o allá, allá mejor, para ustedes. Sí, este vamos a usar para el traductor, ¿ya? Gloria a Dios, aleluya. 여러분 안녕하십니까? Muy buenas noches todos hermanos. 정말 반갑습니다. Mucho gusto por encontrarlos a ustedes. 지금 이 자리에는 김기성 목사님께서 이렇게 다녀서서 말씀을 전하셔야 하지만 En ese lugar, en verdad, no Pastor Kim Gi-sung como iba a dar la palabra. 갑자기 일정에 변경이 생겨서 우리가 이제 그 내일 시청 관계자 또 그 도청 그 관계자하고 이제 도지사 관계자하고 면담이 있습니다. Como coordinar, ¿no? Este evento encuentro, mañana Pastor tiene diferentes reuniones, ¿no? De la gobernación y de la alcaldía. 저희가 볼리비아 200주년 독립기념과 함께 2025년 월드문화 캠프를 준비하고 있는데요. Estamos preparando este bicentenario de Bolivia próximo año 2025.
그래서 저희가 김기성 목사님 저하고 한국에서 왔습니다. Por eso, Pastor Kim Gi-sung, mi persona, llegamos de Corea del Sur. 예, 제 이름은 신언근이고요. Me llamo Pastor Shin On-gun. 예, 한국 부산에서 왔습니다. Mi ciudad es, como ciudad se llama Busan de Corea. 이 시와 또 이 주에서 많은 이제 지원을 해주셔서 우리가 월드 문화 캠프를 할 수가 있습니다. Así podemos preparar bien, ¿no? Por el apoyo de la gobernación y de la alcaldía de Chuquisaca. 예, 그래서 우리가 이제 내일 이제 나가기 때문에 그 좀 일정이 많이 좀 이렇게 부족한 가운데 있습니다. Mañana otra vez nosotros retornaremos, ¿no? A Corea. Por eso no había mucho tiempo ahora. 예, 하나님께서 오늘 이 시간 또 여러분과 함께 말씀을 나눌 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. Estoy muy agradecido que Dios permitió esta noche para compartir con ustedes. 성경 민수기 19장을 보겠습니다. Entonces vamos a buscar el libro de Números capítulo 19. 예, 1절부터 13절까지 읽도록 하겠습니다. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13 voy a leer. 19장 1절부터 13절까지. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de Elia 7 veces, y hará a quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hiposo y escarlata, lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. 예, 거기까지 읽었습니다. 감사합니다. Hasta el versículo 13 hemos leído. 여러분께서 오늘 이 민수기 19장의 말씀을 들으시면 Esta noche ustedes escuchando esta palabra, Números capítulo 19, 하나님께서 이 민수기 19장 속에 깊이 숨겨놓은 우리를 향한 하나님의 사랑을 발견 복된 시간이 될 겁니다. ustedes van a hallar como la hora muy bendecida a través de ese versículo que está escrito. Dentro de ese escrito hay el secreto del corazón de Dios. 요한복음 5장에 보면 어떤 말씀이 있냐면 El libro de San Juan capítulo 5, ¿cómo está escrito? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고
성경을 상고하거니와 이 성경은 곧 내게 대하여 증거하는 것이다. Usted escudriñad no este escrito para tener la vida eterna. Entonces esta escritura está explicando desde mí. 여러분 이게 예수님 말씀이신데요. Jesucristo habló así. 예수님이 이 말씀을 할 당시에는 이 성경에 신약 성경은 없었습니다. Cuando Cristo estaba hablando no existía testamento, Nuevo Testamento. 여러분도 잘 아시겠지만 예수님이 출생하시고 그분의 행하신 사역과 역사 속에 예수님이 죽으시고 난 이후에 제자들이 신약 성경을 기록했기 때문에 Cuando estaba en el mundo Cristo, entonces su obra, su vida, después de morir Cristo, la palabra, esta escritura, ahí puede conseguir obtener la vida eterna. 그럼 거기서 나오는 성경은 구체적으로 어떤 성경을 말하겠습니까? Entonces aquí está escrito las escrituras. 성경을 말하겠습니까? Entonces aquí está escrito las escrituras, qué tipo de 첫째 날에 쉬셨어요. Dios desde el primer día hasta sexto día trabajan cielos y creó. 그리고 더 이상 하나님 이제 하실 일이 없으셨다는 것이. Entonces ya no había más trabajo para Dios. 그리고 여섯째 날 마지막에 우리 사람을 지으셨어요. Luego último día, sexto día, Dios formó al hombre. 사람이 이 땅에 존재하기 시작했을 때는 Cuando empezó a los hombres en este 그들이 mundo, 해야 될 일이 아무것도 없었어요. en verdad este hombres no había que hacer 그냥 nada. 하나님이 만들어 오신 천지 만물 창조 속에서 우리는 누리고 사는 삶을 살았으면 됐습니다. Solamente los cielos y de la tierra que hecho Dios ahí disfrutando y pasar. 여러분 창세기 1장 1절에 뭐라고 돼 있죠? Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo está escrito? 태초에 하나님이 천지를 창조하십니다. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. 근데 2절에 뭐라고 돼 있냐면 Pero en el versículo 2, ¿cómo está escrito? 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하신다고 그랬어요. La tierra estaba desordenada y vacía y llena de tinieblas, pero el Espíritu de Dios está en la faz del abismo del aguas. 어떤 이유에선지 모르지만 땅의 모양이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있었다는 것이죠. Aunque no sabíamos muy bien, pero la tierra estaba desordenada y vacía. 여러분 하나님 창조한 땅에 그 천지 만물 속에 땅이 왜 그런 안 좋은 모양이 되었을까요? ¿Por qué Dios creó en los cielos y la tierra? ¿Por qué existía esa tierra 하나님은 tan fea? 모든 만물을 창조하시고 일곱째 날 아무것도 하실 일이 없었습니다. Dios creando hasta sexto día, luego el día séptimo día descansó. 근데 여러분 잘 아시겠지만 창세기 3장에 인간이 선악을 알게 하는 식을 먹음으로써 이 죄가 들어왔어요. Usted sabe muy bien en el libro de Génesis capítulo 3 y a través de cometer pecado Adán y Eva ahí ingresó el pecado. 한 사람으로 말미암아 세상에 죄가 들어왔다. Entró el pecado al mundo por un hombre. 여러분 이 세상에 죄가 들어왔는데요. En este mundo ya entró el pecado. 여러분 죄는 여러분 자신으로부터 나오고 들어온 게 아니에요. 이 세상에 나타난 게 아니에요. Ese pecado desde sus corazones entró y salió, no es así. 여러분 이 세상에 한 사람으로 말미암아 죄가 들어왔단 말이에요. Por un hombre entró ese pecado al mundo. 여러분 그 한 사람이 누구죠? Ese un hombre, ¿quién es? 바로 아담입니다. Cierto, ¿no? Adán. 여러분 그 아담 한 사람으로 말미암아 선악을 알게 하는 실과를 먹음으로써 이 세상에 죄가 들어왔고 죄가 시작이 된 거예요. Por un hombre, Adán comiendo ese árbol, la ciencia bien del mal, empezó el pecado, luego entró al mundo. 자, 인간에게 죄가 들어왔어요. Ya este pecado entró al hombre. 이 세상에 죄가 들어왔어요. Entonces entró al mundo ese 자, pecado. 하나님 이제 안식하실 수 있겠습니까? Entonces mirando esto, Dios puede descansar bien. 자, 여러분들이 결혼하신 분들은 자녀를 낳았죠. O sea, los hermanos como casados, ¿verdad? No, ustedes tienen sus hijos. 여러분 자녀가 진짜 건강하게 잘 무럭무럭 커주면 감사한데. En verdad, mirando sus hijos sanando, como creciendo muy bien, estamos muy 여러분 갑자기 그 agradecidos. 아이에게 문제가 생겨요. Pero de repente ya tiene problema en sus hijos. 제가 한 달 전에 둘째 외손주를 봤습니다. Como 2 meses antes, yo podía ver mis nietos. 제 딸은 이 아프리카 서부 아프리카 베냉이라는 나라에서 복음을 전합니다. Entonces mi hija está predicando el evangelio en África, se llama Peneng. 선교사 사모입니다. Entonces esposa de un misionero es. 그래갖고 이제 한 3년 전에 이제 그 큰 딸을 낳았고요. 3 años atrás, como ya nació mi nieta, la 이번에 mayor. 이제
아들을 이제 지난 10월 6일 날 낳았어요. Entonces, como el 6 de octubre ha pasado, ha nacido el segundo, 원래는 10월 17일이 예정일이었는데 verdaderamente 17 de octubre iba a nacer. 병원에서 말하기를 탯줄을 이렇게 목에 2번을 감고 있다고 하더라고요. El médico hablaba, no, ese cordón está amarrado a su cuello. 그래서 이게 더 문제가 되기 때문에 Por eso puede ser ese gran problema, entonces puede 그래서 한 adelantar. 2주 일찍 이 아이가 이제 태어난 거예요. Por eso 2 semanas más antes ahí nació. 근데 이제 아이가 이제 잘 자라고 그랬는데 Entonces, después de dar a luz, estaba, 갑자기 이제 황달이 심해졌어요. pero de repente su rostro, sus colores diferentes. 여러분 그 아이에게 문제가 생기면 누가 일을 해야 되죠? Cuando ese bebé tiene problema, entonces ¿quién debería solucionar? 예, 부모가 한 거예요. Claro, sus padres tienen que solucionar. 여러분 우리 인간에게 죄가 들어왔기 때문에 Si en los hombres entró el pecado, 하나님이 안식을 하실 수가 없다는 거예요. en verdad Dios no podía 그 descansar. 하나님의 안식을 깬 게 바로 인간에게 들어온 죄란 말입니다. Entonces quebró ese reposo de Dios, es el pecado del hombre. 그래서 하나님은 창세기 3장 이후로 이 요한계시록까지 Por eso ya Génesis capítulo 3, aparte de Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, 어떻게 우리 인간의 죄가 해결되는지를 이 말씀 속에 기록해 놨다는 거예요. en qué manera puede solucionar los pecados de los hombres, eso está escrito en la 그래서 Biblia. 여러분 성경에서 영생을 얻는다고 돼 있죠. Entonces en la Biblia puede obtener la vida eterna. 여러분 죄가 있으면 영원한 생명을 얻을 수가 없는 Ya 거죠. tiene pecado, vida eterna. 영원한 사망에 처하게 된다는 것이. Y va a recibir como la muerte eterna. 자, 그래서 하나님은 우리의 죄를 씻어주기 위해서 이 땅에 예수님을 보내주셨죠. Sí, por eso Dios envió a Jesucristo a este mundo para 자, 근데 salvarnos. 오늘 민수기 19장에 이제 예수 그리스도가 어떤 모양으로 나타나시나. Entonces, dentro del libro de Número capítulo 19, Jesucristo, ¿cómo está escrito? 여러분 한날 하나님 모세를 시내산으로 불러 올렸습니다. Un día Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. 그리고 그 모세에게 십계명을 주셨어요. Luego Dios entregó como los mandamientos a 자, 여러분 Moisés. 십계명이 이스라엘 백성들에게 내려온 날부터 이스라엘 백성들에게 죄가 나타나기 시작했어요. El día que recibió ese mandamiento al pueblo de Israel, como se manifestó los pecados, 사실 그 죄는 아담 시작 때부터 있었던 것이죠. y verdaderamente ese pecado había desde Adán. 근데 모세 시대 율법이 내려왔는데 En el tiempo de Moisés recibió mandamientos. 이제 아담 시대부터 모세 시대까지는 율법이 없었죠. Desde Adán hasta Moisés no había. 자, 이때는 우리가 양심 시대라고 합니다. Desde ese tiempo es como la ley 그 de 양심으로 죄를 conciencia. 깨달았단 말이죠. Por nuestra conciencia podía entender nuestros pecados. 자, 그런데 하나님 왜 율법을 보내주셔야만 했냐? Entonces, ¿por qué Dios tenía que enviar mandamientos? 사람들이 자기 나름대로 선하게 살 수 있다는 자기를 믿는 마음이 생겼다는 것이죠. Porque los hombres pensaban que nosotros podemos vivir buena manera. 그래서 율법을 보내신 목적이 뭐냐면 Entonces, ¿por qué Dios envió el mandamiento a los 너희가 hombres? 율법을 지키고 선하게 살라고 주신 것이 아니고 Entonces, no envió para que nosotros cumplamos ese mandamiento. 로마 3장에 뭐라고 기록되어 있냐면 Romanos capítulo 3, ¿cómo está escrito? 율법은 죄를 깨닫게 하기 위해 보내줬다는 것이죠. Entonces envió ese mandamiento para que tengamos, ¿no?, conocimiento del pecado. 율법을 지켜서 의롭게 될 사람이 아무도 없다는 것이죠. Entonces ningún ser humano será justificado por la obra. 율법은 모든 사람의 입을 막는다고 돼 있어요. Entonces esa es la ley de Dios, solamente tapa toda la boca de 그리고 personas. 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라고 그랬어요. Luego también por ese mandamiento va a dejar ante 자, juicio de 그러니까 Dios. 율법이 내려오면서부터 이스라엘 백성들에게 사망의 역사가 끊임없이 일어난 거죠. Entonces el día que recibió el mandamiento llegó la muerte ante el pueblo de Israel. 예, 간음을 하다가 3,000명이 죽었고 Algunos adulteraron, ese día murió 3,000 personas. 하나님을 원망하다가 많은 사람들이 죽었습니다. Y murmuraron contra Dios, luego muchos murieron. 자, 그래서 하나님은 모세를 통해서 율법만 주신 것이 아니고 Por eso Dios no solamente dio mandamiento a través de Moisés, 자, 이 율법으로 말미암아 죄가 성립되었을 때 a través de ese mandamiento, cuando incumple, cuando establece el pecado, 그 죄를 씻는 제사법을 함께 줬다는 거예요. entonces Dios entregó también en qué manera puede exonerar, limpiar ese pecado. 여러분 사실 뭐 십계명 2개의 돌판을 받아오는 거는 그렇게 뭐 40일이 걸릴 이유가 없었어요. Verdaderamente en el monte Sinai recibiendo como ese mandamientos no es fácil, pero no va a tardar como 자, 40 그렇게 días. 많은 시간이 걸렸던 건 하늘나라에 있는 참된 성소를
보여줬다는 것입니다. 모세에게. ¿Por qué se tardó como 40 días en el monte Sinai? Dios mostró como tabernáculo ante 그래서 Moisés. 그 하늘나라 성소를 이 땅으로 옮겨서 사람의 손으로 짓게 만들었는데 Como ese, el templo de Dios que está en el cielo, Dios mostraba a Moisés, luego reconstruyó en la tierra. 예, 그게 바로 성막이라는 거죠. Eso se llama el tabernáculo. 자, 성막을 통해서 이제 죄가 나타난 사람들이 성막에서 죄를 씻는 제사를 드렸다는 거예요. Entonces, cuando comete el pecado, esta persona a través del tabernáculo 그래서 pueda limpiar. 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 나가면서 율법에 대한 얘기, 제사법에 대한 얘기가 나오죠. Por eso, Éxodo, luego, como números, como ahí en este libro sale en qué manera puede expiar nuestros pecados. 여러분, 저는 오늘 왜 민수기 19장을 선택을 했느냐면 Ya, hermano, porque esta noche yo decidí compartir ese número, el libro 제가 números. 여러분들에게 오늘 1시간 말씀을 전할 시간을 하나님 주셨는데 Esta noche Dios me ha dado una hora para compartir. 여러분, 이 민수기 19장의 말씀이 너무 놀랍다는 것이죠. Entonces, el libro de número capítulo 10 es muy maravilloso. 자, 여러분, 성경에 나오는 모든 제사법은 Sí, como todas las leyes que sale en la Biblia, 순서가 있는데 tiene un orden. 어떤 순서에 의해서 되어지냐면 Entonces, ¿en qué orden tiene? 자, 죄를 지은 사람이 나타납니다. Y primeramente existe un hombre que cometió 자, pecado. 그러면 이 죄를 지은 사람이 그 죄를 씻기 위해서 속죄 제사를 드리는 거예요. Entonces, ese hombre cometió pecado, entonces necesita para expiar su pecado. 자, 이해가 되십니까? ¿Me hago entender? 자, 먼저 죄를 지은 사람이 나타나고 Primeramente existe un hombre que cometió 그 pecado. 죄를 씻기 위한 속죄 제사를 드리겠다는 것이죠. Luego, para expiar su pecado necesita un 근데 오늘 orden. 민수기 19장은 유일하게 그 반대란 말입니다. Pero este libro Números, ese capítulo 19, al revés. 여러분, 죄를 지은 사람이 나타나기 전에 Antes de cometer pecado un hombre, 여러분, 죄를 지을 것을 분명히 알고 있고 entonces ustedes como sabiendo claramente que va a cometer pecado más adelante, 자, 인간에게 죄가 나타날 걸 알고 있었기 y 때문에 también en el hombre otra vez va a cometer pecados. 하나님 먼저 속죄 제사를 드리라고 그랬어요. Dios dice que primeramente haga expiar el pecado. 자, 먼저 속죄 제사를 드려놓고 그 다음에 죄를 지은 사람이 나타날 때 Primeramente expiar el pecado, luego después comete pecado un 자, 이 hombre. 죄를 지은 사람이 어떻게 해야 죄가 씻어지는지 그 방법을 오늘 민수기 19장은 얘기해 주고 있는 겁니다. Entonces ese hombre cometió pecado, entonces a través del libro capítulo 19, en qué manera limpia su pecado, 그럼 explica. 정상적인 건 죄가 먼저 나오고 그 다음에 속죄 제사가 나오는 거죠. Normalmente un hombre comete pecado, luego después expia su pecado. 여러분, 이 참된 진리를 모르는 교회에서는 죄를 짓고 뭐 하라고 가르칩니까? Entonces mucha iglesia que no sabe esta palabra verdadera, ¿cómo enseña después de cometer pecado? 회개 기도하라고 가르치죠. Enseña, tiene que arrepentirse. 회개 기도를 하면 죄가 씻어진다. Ya, arrepintiéndose, orando, va 하나님, a 제가 어제 perdonar. 거짓말을 했습니다. 용서해 주십시오. Dios, hoy día yo mentí, perdóneme 하나님, pecado. 내가 어제 누구를 미워했습니다. 용서해 주십시오. Dios, ayer yo odié a otra persona, perdóneme mi 자, pecado. 여러분, 그 이야기를 하는 것은 먼저 뭐가 나타났다는 거예요. Entonces, ¿por qué está pidiendo perdón? Entonces, esta persona, ¿qué hizo? 죄를 범한 것이 나타났고 Primeramente cometió pecado. 그 지은 죄에 대해서 속죄 제사를 드리라고 했다는 Entonces, 거죠. de este pecado después expía su pecado. 근데 오늘 민수기 19장 그 순서가 뒤바뀌어져 있다는 Pero 거예요. esta noche ese número capítulo 19 está al revés. 어떤 죄를 지은 것이 먼저 나타난 것이 아니라 No apareció primeramente un hombre cometió 자, pecado. 먼저 뭘 드리라는 거예요. Primeramente, ¿qué debe hacer? 속죄 제사를 먼저 드려라. Primero, expiar el 자, pecado. 그때 어떻게 속죄 제사를 드립니까? Entonces, ¿en qué manera tiene que expiar el 예, pecado? 아직 멍에를 매지 아니한 붉은 암송아지 한 마리를 준비합니다. Entonces traigan una vaca alazana. 예, 아직 멍에 매지 아니한 붉은 암송아지를 끌고 오게 하고 Entonces primeramente traigan una vaca alazana. 자, 이 제사장 엘르아살에게 이 붉은 암송아지를 주어서 이제 잡는 일을 한다는 것입니다. Y luego dará a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fue del campamento. 자, 그리고 이제 이 붉은 암송아지를 이제 불태우는 거예요. Y luego es una vaca alazana y se quema. 자, 5절에 보시면 El versículo 5. 그 암소를 자기 목전에서 불사르게 하되 그 가죽과 고기와 피와 똥을 불사르게 하고 Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. 여러분, 이 붉은 암송아지가 인간이 저지를 죄에 대하여 먼저 속죄 제사를 드리는 거예요. Esa vaca alazana
Primeramente, hacer como expiar el pecado, todavía antes de cometer pecado. 피를 흘리고 죽는 거죠. Derramando su sangre, muere. 그것뿐만이 아니라 불태우는 거예요. No solamente muere, luego se quema. 자, 불태울 때 Cuando quema, 여러분 뭘 같이 넣으라고 돼 있냐면 cuando quema, ¿qué debe meter 자, juntos? 6절을 El 읽어보겠습니다. versículo 6. 동시에 제사한 백향목과 우슬초와 홍색실을 취하여 암송아지를 사는 불 가운데 던지라고 돼 있어요. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hiposo y escarlata, lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. 여러분 아직 멍에 매지 아니한 붉은 암송아지는 예수님의 그림자예요. Entonces, esa vaca alazana es la sombra de Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 예수님이 이제 죽으시는 거예요. 불 태워지는 겁니다. Jesucristo muere quemándose. 자, 근데 거기에 동시에 넣는 게 있어요. Entonces, aquí juntamente tiene que meter algo. 자, 뭐를 넣지요? ¿Qué debe meter? 백향목과 우슬초. Entonces, madera de cedro y pozo. 자, 그리고 홍색실. Y luego escarlata lo echará 자, en 그럼 medio. 이 세 가지를 같이 동시에 넣으라고 했을 때 세 가지의 의미가 있겠죠. Entonces, esas tres cosas debería meter juntos. Entonces, tres cosas tienen significados. 그렇겠죠. ¿Es cierto, hermanos? 자, 그러면 백향목과 우슬초를 왜 집어넣냐? Entonces, ¿por qué tiene que meter juntos madera de cerdo y 이걸 pozo? 성경에서 이제 답을 찾을 수가 있어요. Entonces, esa parte, en la Biblia podemos encontrar su respuesta. 제가 시간이 없어서 그냥 열왕기상 4장 33절을 보시면 성경을 좀 띄워주십시오. puede buscar 열왕기상 4장 33절. Primero de Reyes, capítulo 4, el versículo 43. 예, 열왕기상 4장 33절. Primero de Reyes, capítulo 4, el versículo 33. 자, 거기 보면 뭐라고 되어 있습니까? Aquí, como está escrito, 저가 또 초목을 논하되 레바논의 백향목으로부터 담에 나는 우슬초까지 하고 그랬어요. aquí como está escrito también, diserto sobre los árboles de cedro del Líbano hasta el hiposo que nace en la pared. 여러분 솔로몬이 잠고요. Salomón, como hizo, como Proverbios, 이제 capítulo 솔로몬이 3000, 많은 걸 논했는데 y Salomón habló muchas 여기 cosas. 보면 초목을 논했다는 거예요. Aquí habló sobre 이 los árboles. 세상에 있는 모든 풀과 나무에 대해서 솔로몬이 논했다는 거예요. Entonces, en este mundo, desde toda la hierba y todos los árboles, 자, él 근데 hablaba. 뭐라고 되어 있냐면 레바논에 있는 백향목부터 담에 나는 우슬초까지 했다 그랬다는 겁니다. Si desde el cedro de Líbano hasta el hiposo que nace en la pared. 그러니까 초목 중에 레바논 백향목은 제일 으뜸이 되는 거고. Entonces, los árboles, el cerdo de Líbano es mejor 이 árbol. 담에 나는 우슬초는 가장 천하고 볼 것 없는 하찮은 것을 말해요. El hiposo que nace en la pared es una hierba más peor. 그러니까 백향목과 우슬초라는 의미는 Entonces, el cerdo de Líbano y 이 hisopo. 세상에 있는 모든 초목을 얘기한다는 거예요. Entonces, todas las hierbas y todos los árboles que está en el mundo está hablando. 자, 제가 하는 말 이해가 되십니까? ¿Me hago entender ustedes? 자, 그러니까 이 붉은 암송아지를 불태울 때 레바논의 백향목과 우슬초를 집어넣은 뜻은 Por eso, cuando quemando esa vaca, metió junto el árbol de cedro y hiposo. 모든 것을 의미한다는 거예요. 모든 Entonces, 것. ¿qué quiere decir? Todas las cosas está hablando. 알겠습니까? ¿Me hago entender esa parte? 예. 그리고 이제 홍색실을 같이 집어넣으라 그랬죠. Y luego, y habló escarlata. 자, 이 홍색실은 어떤 의미를 가지고 Entonces, 있는지. ese escarlata, ¿qué quiere decir? 자, 이 홍색이라는 세 개의 의미가 있어요. Entonces, ese escarlata tiene un color. 이사야 1장에 뭐라고 돼 있냐면 이사야 1장에 뭐라고 돼 있냐면 En el libro de Isaías capítulo 1, ¿cómo está escrito? 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 될 것이요. Entonces, sus pecados están rojos. 너희 죄가 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. Aunque sus pecados como rojos, pero van a ser como blancos. 자, 죄를 가리키는 색깔이 홍색이에요. Entonces, cuando indicando el pecado, este color está blanco. 주홍색, Este color es, 진홍색. ese color.
예. 이 홍색 실은 바로 죄를 의미하는 거예요. Ese escarlata, ese color está hablando 자, el 그러니까 pecado. 붉은 암송아지를 속죄 제물로 불태울 때 Entonces cuando quemando esa vaca, 이래 다면하는 우슬초와 백향목을 함께 동시에 불태우고 entonces juntamente metiendo madera de cedro y luego 자, el 거기다 pozo, 홍색 실을 같이 불태운다는 것은 aquí juntamente también 이 붉은 escarlata quema. 암송아지가 모든 죄를 씻기 위하여 불태워진다는 겁니다. Entonces esta vaca para limpiar todos los pecados está quemando. 아시겠습니까? ¿Me hago entender esa parte? 자, 그래서 이 붉은 암송을 언제까지 불태우냐면 Por eso esa vaca hasta cuando quema, 이제 재가 될 때까지 hasta que se queda cenizas. 모든 것이 다 재가 되면 끝인 거죠. Y todas las cosas quemando se queda ceniza, ya terminó todo, ¿no? 이 재가 됐다는 것은 끝을 말하는 거예요. Ceniza, ¿qué quiere decir? Ya se acabó. 이 모든 죄가 끝이 났다. Nuestros todos pecados se 이 acabó. 모든 죄가 씻어졌다. Ya nuestros todos pecados ya fue 자, 그래서 limpiado. 이제 이 재를 거두는 겁니다. Entonces, por eso recibe ese 이 ceniza. 재를 붉은 암송아지의 재를 거두어 가지고 보관을 해 놓는 거예요. Recibiendo ese ceniza de esta vaca, luego 자, guarda. 그럼 이건 언제 쓰냐? Luego ese ceniza de vaca, ¿cuándo va 자, a 어떤 usar? 사람이 시체를 만졌어요. Cuando una persona y tocó una persona muerta, 이제 부정한 자가 됐다는 거예요. entonces esta persona ha sido inmunda. 죄를 지었다는 겁니다. ¿Qué quiere decir? Cometió 죄가 pecado. 나타났단 말이에요. Apareció pecado. 자, 그럴 때 이 사람 어떻게 속죄 제사를 치르느냐? Entonces esa persona, ¿en qué manera puede expiar su 자, pecado? 그 죄를 물에 타가지고 Este ceniza de vaca, y luego mezclando con agua, 이 잿물을 바로 이 부정한 죽은 시체를 만진 부정한 자에게 뿌리는 거예요. entonces ese agua con mezclado ceniza, esta persona cometió pecado ahí echando. 자, 그럼 이 잿물을 뿌림으로써 이 사람은 어떻게 되겠어요? Echando ese agua ceniza, esta persona, ¿qué sucederá? 어떻게 되겠습니까? ¿Qué sucede esta persona? 그 죄가 씻어지는 거예요. Entonces esta persona que cometió pecado limpia su pecado. 자, 이건 어떤 의미를 가지고 있냐면 Entonces esta palabra, ¿qué quiere 네가 decir? 지금 죄를 지었지만 Tú, aunque cometió pecado, 이 죄로 인해서 먼저 속죄 제사가 이루어졌어. aunque tú cometió pecado, pero antes de cometer el pecado ya 지금 expió ese 네가 pecado. 저지른 죄도 이미 속죄 제사가 드려졌어. Entonces, aunque ahora usted cometió pecado, pero ya 그 증거가 limpió 붉은 su pecado. 암송아지의 죄야. Ese testigo es ese 그래서 ceniza 이걸 de 물에 vaca. 타가지고 뿌리는 거예요. Por eso ese ceniza mezclando agua, echando a esta persona. 자, 그럼 이 사람이 부정해서 깨끗해진다는 거예요. Entonces esta persona era pecador inmundo, pero ya va a limpiar su pecado. 자, 이 사람이 이제 두 사람이 있습니다. 두 사람. Hay dos personas 똑같이 죄를 지었어요. cometieron pecados. 근데 이제 여기 있는 사람은 잿물을 뿌렸어요. Esta persona y echó esa ceniza. 자, 그 잿물을 뿌림으로써 이 사람은 죄가 씻어지는 거예요. Entonces echando esa ceniza con agua ya puede limpiar 근데 su 저는 pecado. 똑같이 죄를 지었지만은 Aunque mi persona yo cometí pecado 아, también. 그까지 잿물 뿌린다고 무슨 죄가 씻어져? Echando ese ceniza con agua, ¿cómo va a 그 limpiar 잿물 pecado? 뿌리지 마세요. Ay, no echa 그리고 그 ese 잿물 ceniza. 뿌리는 걸 거부했어요. Luego esta persona ya negó 그러면 저는 este 죄가 ceniza. 여전히 있겠죠. Entonces mi persona quedará 자, continuamente el 그럼 죄가 pecado. 있고 없고의 차이는 Entonces, ¿quién tiene pecado, no tiene 죄를 pecado? 지었냐 안 지었냐의 차이가 아니란 말입니다. Entonces, como uno que cometió pecado, no cometió pecado, no es así. 자, 똑같이 우리 모든 인간은 다 죄를 지었어요. Porque todos los hombres cometieron pecados. 아멘. Amén. 자, 그러면 여러분 죄를 지었기 때문에 지옥에 가라고 한다면 Entonces, por ejemplo, usted cometió pecado, por eso tiene que entrar al infierno. 우리는 다 지옥 가야 돼. Entonces, nosotros todos deberíamos entrar al infierno. 맞죠? ¿Es cierto? 죄를 범치 않은 사람은 아무도 없습니다. Porque todos cometieron, 자, ¿verdad? 죄 때문에 지옥에 간다면 우리 모두 다 죄를 지었기 때문에 지옥에 가야 돼요. Ya por cometer pecado va a entrar al infierno, entonces nosotros todos van a entrar al 근데 infierno. 똑같이 죄를 지었는데 Nosotros dos personas 자, 이 cometimos 사람은 pecados, 어떻게 해서 죄가 씻어집니까? pero esta persona, ¿en qué manera limpió su pecado? 여러분 바로 그 잿물을 뿌림으로써 죄가 씻어지는 거예요. Ese ceniza con agua hecho, esa manera limpió su 여러분 pecado. 저는 죄를 지었는데 왜 죄가 안 씻어졌어요? Hermano, mi persona cometí pecado, ¿por qué no podía limpiar mi pecado? 죄를 안 지어서가 아니라 Yo no cometí pecado por eso, 죄를 지었지만 aunque yo cometí pecado, 잿물을 뿌리는 걸 거부했단 말이에요. pero ese ceniza con agua yo negó.
자, 그럼 똑같이 죄를 지었지만 Aunque ya ustedes cometieron pecados, 죄가 있느냐 없느냐는 것은 어떤 차이예요? ¿cómo puedes saber cómo tiene pecado o no tiene pecado? ¿Qué diferencia tiene? 잿물이 뿌려졌느냐, 잿물이 거부되느냐. Ya algunos ya fue echado este ceniza con agua o algunos le 여러분, 이 echó 붉은 esa ceniza. 암송아지는 예수님을 가리키는 거예요. Ese vaca como la sombra de 예수님 Cristo. 우리가 태어나기도 전에 2000년 전에 이 땅에 오셨어요. Jesucristo, no, antes de nacer nosotros 2000 años atrás 그 Jesucristo 예수님 vino. 우리 죄를 씻기 위해서 이 땅에 오셨단 말이에요. Jesucristo para limpiar nuestro pecado vino a este mundo. 그 예수님이 우리의 죄를 어떻게 씻었느냐? Jesucristo, ¿cómo limpió nuestros pecados? 여러분, 이 붉은 암송아지가 불태워질 때 Cuando esa vaca fue quemado, 백향목과 우술초와 홍색실을 함께 넣어서 la madera de cedro, luego hiposo, luego 모든 escarlata. 죄를 씻는 속죄 제사를 드렸다는 거죠. Entonces, como todos los pecados limpiar, no, ese pecado 자, 그런 expió. 것처럼 예수님은 Como misma manera Jesucristo, 여러분 이 세상 모든 사람들의 죄를 담당했어요. si Jesucristo cargó todos los pecados del mundo. 여러분 이사야 54장을 한번 보십시오. Vamos a buscar Isaías capítulo 54. 이사야 53장 El libro de Isaías capítulo 53, 6절. el versículo 6. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 자, 우리 모든 인간은 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. Ya todos nosotros nos descarriamos como ovejas. 여러분 우리는 아담 안에서 죄인으로 출생해서 우리는 한평생 죄를 짓고 살았단 말이에요. Nosotros, como nosotros nacimos como un pecador dentro de Adán, 자, luego 근데 descarriamos nosotros. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨어요. Mas Jehová cargó en él. 여러분 우리의 죄를 누구에게 담당시키셨어요? Nuestro pecado cargó a quién, en quién. 예, 그가 누굽니까? ¿Quién es él? 예수 그리스도. Jesucristo es. 아멘. Amén. 자, 여기 이사야 53장에도 예수님이라는 이름은 없지만 Este capítulo, Isaías capítulo 53 también no manifiesta nombre de Jesús, 여러분 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. pero como más Jehová cargó en él nuestros pecados. 누가요? ¿Quién? 하나님께서. Dios. 아멘. Amén. 누구에게 담당시켰어요? ¿A quién cargó nuestros pecados? 예수 그리스도에게. A Jesucristo. 자, 그럼 여러분 우리의 죄가 우리에게 있습니까? 예수님께 담당되어졌습니다. Entonces nuestros pecados ya tenemos en nosotros o ya cargó en 여러분, Jesucristo. 담당했다는 것은 Ya cargó. 책임을 진다 이 말이에요. ¿Qué quiere decir? Como tiene responsabilidad. 만에 하나 여러분들이 지옥에 간다면 Por si acaso usted entra al 그건 infierno, 여러분 책임이 아니라 entonces no es la responsabilidad de 예수님 ustedes, 책임이라는 거예요. sino Jesús. 그리고 예수님 우리의 죄를 완벽하게 씻었다는 거예요. Jesucristo limpió perfectamente nuestros pecados. 그 말 이해되십니까? Esta palabra puede 여러분 entender. 우리가 죄를 지었기 때문에 Aunque nosotros cometimos 우리가 그 pecados, 죄를 담당해야 되는 게 아니고 nosotros no podemos 우리의 cargar 모든 nuestros 죄를 pecados. Nuestros todos pecados 그 예수님께 담당시키셨어요. ya cargó en Jesús. 우리 죄의 담당자는 예수님입니다. Que nuestro como 우리 responsabilidad es 죄에 Jesús. 대한 책임자는 예수님입니다. Entonces, nuestros todos pecados, ¿quién tiene responsabilidad? Jesús. 자, 그래서 요한복음 1장 29절에 Es libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29. 요한복음 1장 29절. El libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29. 보라, 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라, 세상 죄를 지고 간 하나님의 어린 양이로다. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado 자, del mundo. 예수님이 뭘 지고 가셨대요? Ya Jesucristo que quitó, 세상 죄를 지고 가셨다. que quita el pecado del mundo. 아멘. Amén. 세상 죄를 짊어지셨어요. Sí, quitó el pecado del 여러분 mundo. 우리도 세상 안에서 태어나서
세상 안에서 죽고 세상 안에서 죄를 지어요. Nosotros nacimos en el mundo, luego también morimos en el mundo, luego también cometimos en 오늘 este 지은 mundo. 죄도 세상 죄 안에서 지은 거고 Hoy día cometimos pecado también en el mundo. 내일 지을 죄도 세상 죄 안에서 짓는 거고. El pecado que va a cometer mañana también 여러분 en el mundo. 예수님이 세상 죄를 담당했을 때 Jesucristo quitó el pecado del mundo. 바로 여러분 나의 모든 세상 죄가 예수님에게 다 담당됐다. En verdad, todos nuestros pecados como cargó en Jesús. 붉은 암송아지가 모든 죄를 담당하듯이 Como la vaca, todos los pecados 붉은 cargó. 암송아지가 모든 죄를 위해 불태워지듯이 Como esa vaca para limpiar todos los pecados fue quemado. 예수님은 세상 모든 죄를 담당하시고 십자가에 죽으신 거예요. Jesucristo, verdad, cargó en todos los pecados del mundo, luego murió. 자, 그리고 다 이루었다 했다. Luego en la cruz dijo, consumado 어떤 es. 죄도 하나님 앞에 우리의 죄가 남아있지 않도록 Cualquier pecado no se quede en nosotros 우리의 ante 죄를 Dios. 영원히 씻었다는 것이. Por eso Jesús limpió para siempre nuestros pecados. 자, 그럼 이제 문제는 뭐냐? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? 자, 잿물을 뿌린다는 것은 뭘 의미하는 거냐면 Echando ceniza con agua, ¿qué quiere decir? 우리가 히브리서 1장 보고 마치겠습니다. Nosotros vamos a buscar Hebreos capítulo 1, luego terminamos. 히브리서 1장 Hebreos capítulo 1. 히브리서 1장 El libro de Hebreos capítulo 1. 3절에 보시면 El versículo 3. 이는 하나님의 영광의 강체시오 그 본체 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 자, efectuado. 하나님의 본체의 형상이 뭐예요? Entonces aquí la imagen misma de su sustancia. 바로 능력의 말씀입니다. Entonces como la palabra de 태초에 Dios. 하나님이 천지를 창조하시니라. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 여러분 태초라는 말이 성경에 딱 두 번 나와요. Sí, entonces esta palabra en el principio 2 veces sale en la 창세기 Biblia. 1장 1절에 태초에 하나님 천지를 창조하시니라. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó. 또 태초가 어디에 나오는지 Entonces 아십니까? esta palabra en el principio, ¿en qué parte sale? 요한복음 1장 1절에 나와요. El libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 태초에 sale. 말씀이 계시니라. En el principio había la 이 palabra. 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 Esta palabra estaba con Dios. 이 말씀은 곧 하나님이십니다. La palabra es Dios mismo. 여러분 하나님의 영광의 광채가 뭐예요? Entonces aquí la imagen, 하나님의 영광의 광채의 그 본체 형상은 능력의 말씀이라는 거예요. el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es 여러분 la palabra de 하나님은 Dios. 하나님의 그 능력의 말씀으로 이 만물을 창조하셨어요. A través del poder de la palabra de Dios creó este mundo. 자, 그리고 이 모든 만물을 능력의 말씀으로 붙들고 계신다는 거예요. Luego sustenta a través de ese poder de la palabra 여러분 de 하나님의 Dios. 능력의 말씀이 이 세상을 붙들고 있습니다. Entonces ese poder de la palabra de Dios está 자, 그리고 또 sustenta 한 este 가지 mundo. 하는 일이 있어요. Luego hay una cosa más hace. 죄를 정결케 하는 일을 하신다. Y luego también limpia nuestros todos 보면 그래 pecados. 돼 있죠. Así está escrito, ¿verdad? 자, ¿No? 뭐로 죄를 정결케 해요? A través de qué cosa limpia nuestros todos pecados? 하나님의 능력의 말씀으로. El poder de la palabra de Dios. 우리의 죄를 정결케 하는 거예요. Si limpia nuestros 자, 우리는 pecados. 똑같이 다 죄를 지었어요. Nosotros todos cometimos 자, 근데 그 pecados. 죄를 어떻게 씻습니까? Pero nuestro pecado, ¿en qué manera limpia? 여러분, 잿물을 뿌리듯이. Como echando esa ceniza con agua. 여러분, 이 잿물은 바로 우리의 죄를 씻었다는 하나님의 능력의 말씀이에요. Entonces, esa ceniza con agua, que es el poder de la palabra de 자, Dios 내가 que 오늘 limpió. 죄를 지었어요. Por ejemplo, hoy día yo cometí 또 내일도 pecado. 죄를 지었어요. Mañana también va a cometer 여러분, pecado. 죽을 때까지 죄를 지었어요. Hasta que muera va a cometer pecado. 이 죄가 Este pecado, 예수님 십자가에 못 박힐 때 다 사해졌단 말이에요. cuando es Cristo crucificado en la cruz, ya fue limpiado. 아멘. Amén. 자, 죄가 오고 속죄제사가 온 게 아니고 Primeramente vino el pecado, luego ya 자, expió el pecado. No es así. 우리는 죄를 짓고 속죄제사가 이루어진 게 아니고 Nosotros, en caso de nosotros cometimos pecado, luego ya limpió nuestro pecado. No. 먼저 뭐가 이루어졌습니까? Primeramente, ¿qué hizo? 시간적으로
¿sí? Calculando por el tiempo, 우리가 태어나기도 전에 antes de nacernos, 2000년 전에 2000 años atrás, 속죄 제사가 먼저 이루어졌어요. primeramente expió todos los 여러분 pecados. 그때 세상 모든 죄가 씻어진 겁니다. En ese 사실. momento ya fue limpiado todos los pecados del 근데 mundo. 우리는 그 이후에 태어나서 죄를 지었어요. Pero nosotros después nacimos, luego cometimos pecados. 여러분 죄를 지었기 때문에 지옥 가는 게 아니고 Si cometimos pecado, por eso entrando al 죄를 infierno, 지었기 no. 때문에 죄가 있는 게 아니에요. Si cometimos pecado, por eso tenemos pecado 여러분 tampoco. 잿물을 뿌리는 걸 거부했기 때문에. Porque ya negó echar esa ceniza con agua. 여러분 우리는 그 예수님을 믿는 거예요. Nosotros creemos este 아, Jesucristo. 내가 오늘 지은 죄도 예수님 십자가의 피로 씻어진 것이다. Hoy día yo cometí pecado. Ese pecado también cuando Jesucristo murió ya 내가 limpió. 내일 짓는 그 죄도 세상 죄 속에 들어가는 거다. El pecado que va a cometer mañana también ese pecado está pertenecido en la cruz. 찬송가에 보면 Sí, en el himno 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. para limpiar nuestro pecado solamente la sangre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 여러분 우리의 죄는 예수님 십자가의 피로 이미 다 사해진 겁니다. Verdaderamente nuestros todos pecados por la sangre del Señor Cristo que derramó en la cruz ya fue limpiado. 여러분 그 잿물 대신은 예수님 말씀을 믿느냐 Entonces, como es Cristo es la ceniza, es 그걸 eso 믿지 않고 creyendo eso 거부하느냐 o no creyendo esto, negando esto. 그것으로 속죄가 이루어지고 속죄가 이루어지지 않고가 결정되는 거예요. Depende de esto, ya va a ser limpio o no va a ser limpio. 우리가 착하게 살려고 노력하고 애를 써야 되는 게 중요한 게 아닙니다. No es importante servir y vivir buena 우리가 아무리 manera. 노력하고 각오하고 결심하면 우리는 죄를 범할 수밖에 없는 인간입니다. Aunque nosotros esforzando, tomando decisión para 하나님 vivir 우리가 bien, 그런 인간을 아시기 때문에 tampoco puede. Dios ya sabe a nosotros. 이미 예수 그리스도를 2000년 전에 이 땅에 보내서 2000 años atrás Jesucristo ya vino a este mundo, 우리의 죄를 인한 영원한 속죄 제사를 이미 드리신 거예요. ya dio esa expiación por el pecado, por nuestros 그리고 pecados. 너네는 그거 믿기만 해라. Luego usted solamente cree en 그러면 esto. 너희들은 의인이다. Entonces usted puede ser el justo. 너희들 죄가 사해진 거 예수님 피로 사해진 거 믿기만 해라. Solamente cree por la sangre de Señor Cristo fue 그럼 limpiado sus 너희들은 pecados. 거룩한 자가 됐다. Entonces ustedes ya han sido justos. 아멘. Amén. 우리는 이 잿물을 뿌리면 되는 거예요. Nosotros solamente echar esa ceniza 여러분 con agua. 그의 능력의 말씀으로 죄를 씻는 일을 하시는 거예요. Jesucristo hace por el poder de la palabra de Dios 여러분 limpia el 실제 pecado. 우리의 죄는 예수님 피가 씻었어요. En verdad nuestros todos pecados Jesucristo por su sangre ya 근데 limpió. 우리는 그걸 모르고 살았어요. Pero nosotros no sabíamos esa 우리의 palabra. 죄가 이미 씻어졌는데도 우리는 그걸 모르고 살았어요. Aunque nuestro pecado fue limpiado desde antes, pero no sabíamos. 여러분 이 복음의 말씀이 바로 우리의 죄를 씻었다는 능력의 말씀입니다. Entonces, esta palabra del Evangelio que ya limpió nuestro pecado es el 우리가 poder 죄에서 de la 벗어나서 palabra. 영원한 천국에 가는 것은 Ya saliendo del pecado, luego entrando al reino de 우리의 los cielos, 죄가 예수님 피로 영원히 씻어졌다는 이 복음의 말씀을 믿음으로 구원받고 천국에 가는 겁니다. a través de creer este poder de la palabra del Evangelio, nosotros podemos entrar al cielo. 아멘. Amén. 예, 민수기 19장은 오늘 우리에게 그걸 가르쳐주고 있습니다. Número capítulo 19, esto está enseñando. 예, 오늘 말씀 여기까지 드리겠습니다. Hasta aquí nosotros compartimos. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 우리가 할 것이 아무것도 없게 하시고 Dios nos hizo para que no hagamos 우리가 천국 nada. 가기 위해 죄 씻기 위해 노력하는 거 아무것도 없습니다. Para entrar al reino de los cielos nosotros no hicimos nada. 우리가 천국 가기 위해 한 일은 죄 지은 것밖에 없습니다. Para entrar al reino de los cielos solamente nosotros cometimos 하나님 pecados. 그런 우리를 아시고 이미 2000년에 예수님 때 우리 죄를 영원히 씻어 주셨습니다. Dios ya sabiendo a nosotros, por eso 2000 años atrás ya limpió nuestros 우리가 todos 이 pecados. 복음의 잿물을 뿌리고 이 말씀을 믿는 자는 누구나 구원받게 하셨는데 Si confiando en el Evangelio, luego ya echando esa ceniza, todas las personas recibirán. 우리 모두가 십자가에 피 흘려 영원한 속죄를 주신 하나님 예수님을 믿습니다. Nosotros todos creemos en Jesucristo que murió en la cruz. 이 시간을 주신 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. Está muy agradecido por este tiempo y oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos han entendido? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nunca ha sido dificultad el idioma, hermanos. Nunca ha sido